사실 기니전 영상을 계속 보고 있는데 상당히 좋은 팀이다. 그리고 유럽에서도 보시면 되겠다. Memang sekarang-sekarang ini pun ya coach analisa terus sambil nonton video pertandingan Guinea seperti apa. Tim sangat baik dan sangat kuat. Apalagi pemain-pemain Guinea banyak yang bermain di Eropa juga. Jadi tidak bisa dikatakan ini tim lemah. Jadi ya ini hal yang cukup dikhawatirkan. 음, 사실 우리가 우즈벡과 이라크전에 치면서 어, 기대했던 결과를 못 가져오면서 상당히 힘들었지만 이것 또한 우리가 부족했던 점 부분이고 이 부분에 있어서 저 또한 부족했고 선수 또한 부족했고 우리 모두가 부족했다고 하면서 우리가 멘탈을 잡아왔고 지금 현재로서는 선수들 멘탈도 좋고 피로도 많이 풀렸고 어, 뭐 소두에도 마르셀로나에 대해서 얘기했지만 순간적으로 아직 어리고 어, 자기도 아쉬운 부분이 많이 남고 경기가 치고 난 다음에 눈물까지 흘렸던 친구다 보니까 그런 부분을 좀 우리 팬들이 너그럽게 좀 봐주시고 마르셀로나도 지금 근육이 상당히 안 좋은 면이 있으면서도 나름대로는 지금 내일 한 경기를 위해서 최선을 다하려고 지금 준비를 잘하고 있기 때문에 좀 많이 보도만 안아줬으면 좋겠다. 우리 모든 선수가 지금 한 달 이상을 지금 나와서 모든 매 경기 최선을 다하고 결승이라는 생각으로 준비를 했기 때문에 육체적이나 정신적으로 너무나 다 힘든 상황이다. 그렇기 때문에 이런 상황에 있어서는 우리 팬들이, 국민들이 가장 큰 힘이 되기 때문에, 어, 좀 보이는 거에 좀 서운한 게 있더라도, 다 하나같이, 응원 좀 해주시고, 믿어줬으면 좋겠다. 그것이 제 바람이고, 우리 모든 사람들의 바람이지 않겠나. 이게, 제 생각입니다. Oh, memang kita tidak bisa bawa hasil yang dinantikan dengan kita mengalami kekalahan lawan Uzbekistan dan Irak. Jadi semakin sulit ya situasi kita. Ini ya bisa dibilang karena adanya kekurangan kita, uh, terutama kekurangan coach sendiri-sendiri dan para pemain juga sama. Untuk saat ini, lu kondisi semakin baik dan mental pun baik. Untuk Marcelino memang melakukan seperti itu ya karena sesaat aja ya. Karena dia masih muda juga. Hmm, dan di pertandingan tersebut banyak yang disayangkan mungkin menurut Marcelo sendiri sampai menangis setelah kalah dari pertandingan kemarin lawan Irak. Eh, Ya, Kosin mohon para fans sepak bola Indonesia mengerti dan mungkin memberi hiburan kepada Marcelino. Karena Marcelino ini memang ada bagian otot yang tidak baik, tetapi dia tetap bekerja maksimal, keras untuk pertandingan besok. Jadi mohon hiburannya ya kepada Marcelino. Apalagi ya semua para pemain ya sama aja ya. 1 bulan lebih kita di luar negeri dan kita anggap setiap pertandingan itu ya seperti final. Jadi secara jasmani, secara psikolog pun ya semua lelah dan capek. Situasi seperti ini memang yang jadi dukungan bagi kami itu ya hanya masyarakat dan fans aja. Jadi walaupun terlihat kadang kesal atau bagaimana, mohon para fans dan masyarakat menjadi satu untuk memberi dukungan dan kepercayaan. Itu harapan Coach Shin sendiri dan pastinya juga harapan masyarakat sepak bola Indonesia. 뭐,
조금 생각은 있는 그대로 표현을 하면 좀 다르게 할 것이다. 우리가 좀 다르게 할 것이고, 티켓 따는 거에 모든 것을 포커스 맞추기 때문에, 내일은 경기 내용이나 이런 것은 지금 생각하고 있지 않다. 오로지 티켓을 어떻게 딸 것인가에 대해서 고민하고 있다. 아마 경기 내용도 좀 바뀔 수 있지 않을까 하는 게 조심스러운 생각이다. Seadanya aja coachnya bicara akan berbeda permainan timnas besok. Karena coachnya akan fokus untuk mendapatkan tiket Olimpiade nanti. Memang coach ini nggak memikirkan isi pertandingan, tetapi hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan tiket lolos Olimpiade. Jadi bisa aja berubah isi pertandingannya besok.